Pozdrav vsem obiskovalcem naše spletne strani in sledilcem na uradnih profilih družbenih omrežij. Pred menoj in pred vami je naš napadalec Dario Wiesinger. Dario, za nami je teden priprav na Kranjski Triglav. Kakšno je vzdušje v garderobi, kakšna je atmosfera? Pa atmosfera, ja mislim, vrlo dobra. Svi spremamo se za taj Triglav, znamo koliko su nam bitni ti bodovi. Isto tako znamo da neće biti lagana utakmica, da je zahtjevan protivnik i ja mislim da smo se dobro pripremili i da smo spremni za sutrašnju utakmicu. Letos smo trikrat igrali s Triglavani po tistem uvodnem porazu. Tule doma smo jih dvakrat premagali. Pa da, svi znamo da je zahtjevna su ekipa, nije bilo lagano i tu zadnja pobjeda isto od 4-0 je visoka, ali nije bilo lako, trebalo se dobro potruditi da bi zabili te golove i isto takva tekma nas teška očekuje i sutra i nišijemo na pobjedu, bitna su nam ta 3 boda za borbu za Europu i treba ići na 3 boda. Dario, ti imaš lepe spomine na Triglav, čeprav na prvih 2 omenjenih medsebojnih obračunih nisi zadev, si na temle, ki si ga tudi sam omenil, ko smo slavili 4-0, dosegel hat-trick, prvi v celskem dresu in prvi v prvi ligi Telekom Slovenije. Je, prvi hat-trick mi je to bio i sretan sam naravno, ali kaže, nisu bitni moji golovi, bitno je da ekipa dobro igra, da skupljamo bodove i to je to. Dario, kakšna so tvoja pričakovanja pred obračunom s Kranjčani? Pa kažem, mislim da će biti zahtjevna tekma, da neće biti ni malo lagano i znamo da su tvrda ekipa, da neće nam biti lako, igraju na domaćem terenu, ali mislim da smo se dobro pripremili na njih i mislim da neće biti problema. Da ćemo ići na pobjedu i da ćemo dobiti ta 3 boda natrag u Celje. Dario, hvala in srečno na Gorenjskem. Hvala.